ke jongi deputy CM badan buron jongi bagi pada jongi ka thai ni teli malan bag WhatsApp ting pada baye WhatsApp pembiye hamang yang election nam jumlien bat kan thoi ki be na yang ki nongrem ki jonga balai pangawan ya kene ka kam ka wei ka nongrem ka jonga badle se hangi ki nong ni khmat jongi bad ringkat ye yang le badan buron jongi maru preston tensong ni wan ka wei ka men se man shakli ni wan ka wei ka men se ka man ngin pe ngin khmi ya ke jinge ka jong pa ba only mangi wan hangre ka sti mangi le politics no ka bas ko si pa ba nama ka kini kisni haka jingpe perman ka jana bad nam la sho ka bangal set menta ka si maaf yang ada si ublay mo ma yura banya boy ki jingduai haki ni kisni mo na boy yang atom economic mat ka bahaman pa man kmi ya kani ka jalla ka jongi na pan boy ublay mo nga try to ay lang mo ngay kini ka mga day bangan kren bad ka tin ublay ko ya ka jing si shang ni day man kren pag nagkira niya ka jing si shang kani ka smi pay babayin hitip barokat ikaw ang ilado na kay Diyos PDP balay nga room siya kay Diyos PDP ngalakren niya piki pay ba ngayon niya piki pay ba bayin kibidyo ay ka jing ka siya ba ito nalamadali haka na wala kapapli mo kinsiya ng kanya nga naman balay niya pinagan ka ng rim kadang-kadang ka din ka mga hapang ang trace ito may tayo pay ba magijingaw ka sa mga kamkala nalaban ka lang party hindi ka jingaw ka kamkala na doon haka party ya just to be labyak ya ima iya tubutin suwan ba't nga nga ka buram siya ini na doon siya haka ni kaslapat tayo naroon siya ka party HSPDP na ka jing kupot ka manisiyem na ka jing perkat lesiyem kapag kani ka party kani alam nanti ya ka konsulensi ka jongi ya kani ka jala ka jongi ya ki pay ba ajok ka khan ka jongi hausiya lompan kumbasarya hadir mga job yung election dan bagi pay ba ki bakoho na kay pinyakan mo batang kung may ka-unit job sa PDP rukanda na po anong scam day pay ba mayan ngikram na unit 100 na buot niya imayit madha ka kapor nga nung masyobit niya iba ang lerin jomin na marunta na benta ka clean politics tinunday na ka clean politics ka jomin kapaw na siya batang kanya benay hadin manginji yang rew lang ba kung siya madan burang jomin na ka-district council nang plak na jopi balay namin na ka-district PDP nang lasa siya mga nefray ba dun yung brew nang kaya na ka-district siya compare na mga nga ka-district siya naman yung brew matay siya ka-jimot jay pagkat kitang economic part ha district council pingat pantabayin yang ingin kita jia dong pa ba ukat tumuy yang ingin ukat meeting ba unso ya ha ya kaya ka bang niyale wag Judas pilayawan nga nung kaya na lukas ni Jingyak Jonga kaya ibang pinsariyan may economic part ng Judas hindi po Judas ulit way ubasyak kalayaw Jisu jongi hindi yung pinsyok doon yung iba ng Judas nga nung kaya ano kasi ka Jingyak Jonga Henry hot ni kaya banang banyak persyayo banay ulang siniyang tanulunan nama baki doon kidaro ba uang kumno uwan siya kipay ba let man ki consulency ba kumno bagin niya kun ya ka jimbangsa ngin ya kun ya ka jinduk ngin ya kun ya ka jingle siyang kma ngin ya kun ya ka ta ka jingle don more mana dan more sa council mana dan more yang ni haka po ka piwan ba na kaway ka agenda banong ban kunkala ya ka ta ka at ka lenen siya banay jat pa hanay bangin ko mo piyong kumno pidam pibitar yang ni baka ka UDP yang kumapor kadawagan haya shukino kibanyam bersit yang ni gibadan ng HSPDP hindi na kupagadawagan baga ka jinui ka jonga kung kaway ka nung ikamat ka balay ni kaniya ka jinyat kalay saudong ban pentame yakipay ba ban pensme yakipay ba ban pentien yakipay ba kaday ka jinwa abon mo yo bakiya bakla mo pay ba baye kamtang makikipay ba jo ganong ganito ka punusla konsensi ito baye nga kang padre what bakla
Wat baklas mo ba? Nama balen kajin ko arahat kajin ko abo sa kapala katunamur ni obriyo baleni bekipat baal kilamur bekipat baal kin so to kin pakat unian dan show unian tu bersarang din khong e kajin to unian bersarang din khong e tak bangsa ngar badai na kapati NPP balada warne umlaban pencisha bala kongres ka bangsa syo kakat tunai dure syo ali thabon pa ba ngan challenge warden na mangaw rin ng party NPP. Pencisya warden bai kongres bagsak na yan kipay babe jong akitip ayu bai tong tre wat syo keno makakta ka muslim na maghabaginan ng party tiyong bangsa tiyong ng bangsa Pencisya syo kakat tunai tare lalapin laban pencisya nang sampai kaya ta naman mo pinalasupay nalasusnak nikijipin kami bansyong ba kani ka sodar ka bakummi ka pakuntay kan bulan syo kita seng ya ka party balay flex e manu ba seng ya ka party NPP bulan jong let puno sama speaker jong ka lok sabha MP jong ka lok sabha Bapri beralih dari saat nak berkat jom ke depan. Hangkai na po parlimen. Henry balik kita no. Ilek PG marbanya. Ikpa jo ito ngantomin. Linggo. Ibalik MP kami dia jom. Karena kini kiri kau di mana saat nak berkat kini kerja berdua jom ni parlimen. Henry kini apa kita dah menno. Kisah orang maki kena banyak kita kijine jom kali kejela ke jom ni banyak kuat bantu jikeliru bahan teh nang keren dan syuk bedok mana kalau pulang bikin nang keren dan syuk kita bedok lada wale ula ban rati khong ya kejingduk ya kata kejingnya siap khmat dia shona po konsumsi ni jom sik banyak itu ya kalau sini lain lo dia melihat jom BPP make sure kita konsumsi ni jom Wah, ya kan dia kejeli ke bahaya. Kemudian TMP harus sanspa asal pulai mak. Ayu pilih ya pihak bersyamsa dia tu. Kita di bawah melihat dia bangsa dan kamsawat ini hampir kerana parlimen kita dia bangkaran satya. Nama ke procedure hapa parlimen kadang dakawe kelinti angkum assembly ra motion kat bangwan ra bill kat bangwan ye kat bangwan walk out kat bangwan MP ada council dulu bangka hapa parlimen ini. Kipay babayin ako aban ang ipinga ganito po lang ki basyempan kadamdan ka po muka kasi katsang gabi damdan ka po kabantala ka bamut damdan ka po kawan pagkat nabanta ka Japan Rio aling hindi kang nabanta ka dito conferency naman iyan kang niya nabanta live on Rio Kaliki conferency na karbarin ni kipay bacho ka live on Rio Kaliki conferency lala kito kibala siya pinbiyit lala kito kibala siya pinom tang haki jingwai, tang haki jingput, tang haki kitian di batiang, haki kitian di babang, ngasi kamu lagi, ngasi upay siya ubamlian ngasi husiar ba, bayo, kapay kasi, yo kawan ka jingbati, kabaklaw, nakibaklaw ka, ipay babayit, nakuha ba nang ipihang ni, ba nakakliban ka rin, hagadi ka po, ba nakuha ba ng bojing tuloy, baka taga jing bangsa balay ke batin la ban pensisya bangsa si bangsa bana ko aban kali yakiru la ka sarkar kala bangsa ne mi kistim chotia konferensi tibio stim konferensi ha kam sudah kani MP to yang mana balay ni ko maske kuriya mana balay jiya yakin minister hakini ni gilan habijia mudan kan dia ka konferensi le jong damshan ilayalamya di dokter ampun sa tesha po nang kaya Bukti lalai, dibagai ke health minister. Tipinang beri kita di bangsa, balada di bangsa ini tengah try banyak trilang loh dan pressure. Lada ini tu banyak banyak pressure, minang suhi banyak dalam rintak begini. Kena kata apa ba? Nak kuah si saya tu, begini, nak dia kecakap. Bas kan kijimur berkat kijimur, lalu nak kesana. Nampan saya berpercaya bahkan dia pidana. Nah kalau ilalit, iba ada yang manusia lain. Dia manusia lain kalau dia 4 kilo lain. Tapi kami APC 4 kilo lain iba ada.
ilaliyong baka MBC nung scan kamtip kayo gaji mo na kilo ha kamtip nga kani in charge ng market balay ng small balay ng chukya ng takinanga hapo gaji nga lang ko jong siyang berenang jong ni trishong dia kumlo ba yaki takian kumlo ba bensuk yaki bata tinay kumlo ini kiran bakla hanong scan iya baka MNC hanong scan kamtip ya kata gaji mo kan kilo nakara ni gaji shisha hawa raja kasau kadang shisha gaji mo kilo lalu bahagian lapini yang isi order bawa kata kilo di benar kata balik nanti dia jual kilo apa kita nak kini lah ikimal bijoki habo yudo kini kita kiat tidak kilo isu alam sampai tiga jumlah berapa kau ni kita nak kita beli hawa ni semua tu kita tiru kilo kita beli kita habo yudo tinggal mai hipat kita nak isi order yang penting mangga orang penduduk yang kaji kilo lama penduduk yang kejiwat kilo kemana ada kan sama babi jipi henry nak yang kejong ke MDC kejong pi hawa negara puing ngalawan rakyat ke bill ya ke amendment bill jok ke market and regulation act but mention sinem hogna Julai nilai yo yang kejing menjur nolak jok ke jela kejong ni bangai pulih kerpang himaru preston yang melihat dan bulan jong deputy CM jok ke jela kejong ni iba batu ya ke DCM department bila syumkina bola kami ai ke jimujon tetapi ini unda kan syukuran mahalo banang ni beli syukuran skin temo habari ke konferensi ke jonga oni ai burong syapi ke MDC ke jongpi bakal ali sistem ke minta orang tak sudah mekaan karena kampung berbani ke bulu kami tunjukkan syukur kami wajah bakal setan kaktian ke jongpi ke dia ke babiang dan dia panggil dan kerana ke jisha pada bayi om dai bachi syaya lam bakla nama bang syaya lam bakla ka don ka jima sisa nama paiba pioi kini kisi ka jinkiwin ngakai yang election yang jinkiwin ko kami kami mentabali kiwin nama babla buah ki ni dalam buah ko kiwin nang su bali ang numero pen kiwin do yaki kun samna bamyo kam bamyo jam baban ka jindo hendai kana wi ka sarkar kala le kami इसकी मफेर की कोई नबता की कोई समाज है इसकी मफेर नबता की लोग में इसकी मफेर नबता bagi लोग में किसना किलंपा किन्ना bagi लो kita किसकी ना सरकार तो किन्ना दुनिया हर की जोकी बल्कि की कम की जोकी अबे kita सरकार का शासन का मंत्री iman hakimiyat nasmo kita bar hak kita lagi mungkin kisawul lagi ni kisah perlu imat kita susah dia kaya iman Mamjudan sudah betul. Tinggal, mungkin ada siapa bakla. Nama go kon samla kali jam kali kerja kerja. What long kita kebetulan emotional. What suya kita kitin jali jauh. Bayo kami berkat, bayo lese, bayo tawang dan enggak bangun item dari kerja ni. Nggak kena orang MP. Enggak, hendak ke sorkar, ke pesang dia. Kapasang makulo balwa iginat tinindi balay kam balay jam ban pelat ikipagba ngalawa ni sila laitan nata ngapala sisya fulfill na bigay ban pindak ikakam jamar kami kaso bagal pindak kare kare ke konsulsi literally man kasni nilo tia nilo dem literally home pagba nilo medyo pagba hanay pat kide kiwana manyo ipithami yung kon sana ko pijongi ba ninyo kayo so joge jojo Bagaimana ban hari Dr. Amprin Lindo syati syako parlimen baiknya saat na benta kejala kejongi ibarat kawin bapite bekong Dr. Amprin ide gala iba hakasan patai ina bani balance maper on tentang show ada main lese base dan lagu ye ban habani kuliah dia tentang show ini Dr. Amprin sulebat sampai ke parlimen ya saat dia benta kejala kejongi bang nangis scam Bautan na unay ke jika siyang kabaran ba ay Dr. Anthony. Ang David siya bakalati Bakumawang mga ayo siya siyang sa diyan. Yo yat hakli kan man. Habapi jay benri ang mga nang napi. Ikan yung takay para brio siya. Para brio. Wajwa kayo jay benri. Panyo daw usok. Panya kaya kasyan ka jong kipal ba. Hagta pisang jay benri. Wajwa
wa pisukran da mata ban ban thami ya kibai kani kamde banong WhatsApp team pagbabaye ba kani ka message ya kibai ki constituency ba na ka constituency ka jongi deputy CM badan buron jongi ba ki pagba jongi ka thai ni tali malan ba WhatsApp team pagbabaye WhatsApp pembiye ya kata ada kata ka doi wa ji to segaro hel ni ya ni na kata ngin pa me ni Dr. Alfred Linda siapa parlimen bayin mon rai ki jim to na ka jim je ka jila ka jangi ande yang bagi ngai ki chule song ka lan ti yang te badung dan dai to mano manuru ande bagi ni japin ya ka jag beriu na menta kata ka jing sir ka jog ka jag beriu minum dia tak lanu ngin num shat syukur ya pilanu